ade a meka fa one se mo da mo se abusum ya nkwase asem mo na mo nim nyame mo so na nyame wo mo dem ekuta mo nsem mo kwadun se ekuta mo nsem na ada na mo amutwa ko mo entokwa na mo kunu menti ase computer man wo de ne nyede na na kwa Aisha minie meka no kora kire wo esese bi mo twifo na mo ka mo asem se no kora da o ma me ade na ahefio na wo do ba makoyi a ene nkire se wafan computer man anya de na watimi atena TV so ena wo ma mi twa ena wo papa de enya fine oba na wo AK107 AK47 na okọ ba ko pe na ayese kojo to no by we no AK107 ni de ejina so se bare menu aba ma se menu aba ba wo nche na se we nu mu nya dende a me se me moda menifa die ne amani hunu se wo adan wo sika wo kas na se we ensi tade a hwehwe nana kwa Aisha mekire kwan bema wani monyam ne wo bema wa hofe wo sika wa dan na se wo mpempem kora na oba ne ba so oba ne ba ho na wo ba na se we no wo so mu kora na enye correct ya wo ma ne ba so wo hu ne bio wo kwasa wudin eba too much GHS so abuziafo say ya fire ketem ni yabum di ani abepiem ewo agona na se de ne no ye ba betena se na ye si nkonwa di nkomo no yanka sa ye nim entokwa esori nansan ya ewo asofo mienu ntem na asofo nso wo mo nya asofo nketu emom akasiefo mienu pa chese wo magidin ye ye papa computer man ene Agya Nkuto wo mo ntokwa bi asori ma chese nsem twerefo ahodo na ebo wura mu me ametie kura ni mebo wura mu kakra ekoko fifi nsensem bi mu emaniema ebeto odwa na no na Ghana fo nam so a wo mo kire se sempo asofo de nka wonu atia wo na so anka boko na chese wo so akofie na makama na ye kama na se we betena social media kana dwene na we so e kana dwene na chese hono enhwa ye ewo baabi se abusua ne sansem we na ye ba bedom wasuko ye yenza kakwe Aisha na maami we de woni miamfa ne nte ntwa ehomreba ye de beseso yo me do fu ya twa ye ho aba na chese ne bre enhye de ni afanu ti mumu ame na afani ye ma ye ma me kwen Aisha akwa aba emra too much so na ye mfa nhye so kwen Aisha ye mu akwa aba too much yo medam asemeba na ene me mutise oh bibi akwa boko na anu ma ye siwa pampam ye kire ne ma bebre na messenger no so wo wani so de wo ya anoma ba me wo de ye wo ye me messenger messenger ne kire sa wo soma no me soma ne ba bia nnuro kro ne kopɛ bo anu wi na mama me ba na de ka akwasesa ba anoma no ne kopɛ nnuro no won ne kɔ me nnuro me mfa no asantema mu na me mfa ne de gomba ma mo kɔ Burkina Togo okopɛ bo anu wi na wabɛbɔ mama ne na mama me ba no no wadi anim na me ba na afaka na akwasesa ba na chese wo sisu wontu wo tu akwan me nsoma na wonkɔ ba bia ana me fa no ma da bi tumi wo ho eyasem kwen Aisha ensem bi ebeto eyentintan fidie no so efa asofo mienu ntem na ene no ya bepie mu ha enim sesebe ye akonfo enyanyame ne boy yen enti ni sebe bi toche makakra na e wo sesebe yie to yie wo ho computer man ene yen papa Agya Nkuto nsem ebeto abontene betimi aka ne se video ahodo ekoso wahwe bi ensem so wati bi di esem na betumi aka fa ho ade a meka fa ho ne se mo da mo se abusum ya nkwase asem mo na mo nim nyame mo so na nyame wo mo dem ekuta mo nsem mo kwadun se ekuta mo nsem na ada na mo amutwa ko mo entokwa na mo kunu menti ase computer man wo de ne nyede na na kwa Aisha minie me ka no kora kire wo esese bi mo twifo na mo ka mo asem se no kora da o ma me ade na ahefio na wo do ba makoyi a ene nkire se wafan computer man anya de ewo kwan be de wo ye nyina anya de wa anya de Agya Nkuto no wanya kwala wo so computer man wo nya kwala ba Agya Nkuto hwe na mo be chen wo sa wafo mo kora na sa wodi na ni tu bibi fa wani tu no mpanyin fie so kora na sa fa phone sa wonim ne number hwehwe ba bi owokọ na me nua frɛ no 1 in 1 adenti na me nua wanya me kasetia so obi kora na aka bibi a kyerɛ wa edi asɛm na wote ya wudi matem wase meti ne se wo so ade ne nyasa de me kan ye ni na watimi atena TV so
Ena wo ma mi che. Ena wo papa de enya fine. Oba na wo. Queen Aisha wo musa na computer man no eye ni video se ba abonti ni chiri mu a wo se eye ni wo fa se mejo ewo ye koban na de santo kwa we nyina na so wo se wo Nkuto na ku no na wo no kire se wonim wo mo na Nkuto susu se enya de a wonim no enu ti na se be mabufuo kakra no nanti Nkuto no ya akwala adanti na wanka se wonim obi nim adanti na wanka se wonim Ebeneza wonim ne na wonya menka na wote ya wo ba hai minimo sa wote menka na wo se dwuma medie na wonua media fo di adanse na se ne wo so beba wo ba nso wahu de wo ha niema e fine na minimo okay Matias minimo we adu so betena ase na say na wo maame na enya fine Nkuto computer enya fine se sabo computer ni yi wo ye panyi wo nya akwala wujina odom anim eketro mo se wo mo nsakira no mo andi Nyankopon akwan na se wutimi tena medium etimi di uyonko sofo atem etwa na da pa ma biso na maame ne papa na wo kogina dom na anim ade na wo ka kire wo mo yenya wo no nua no ntoko no bible na asem na me ka kire wo no computer wunua na afomo monso na mo ka ne bible mu e wo Quran mu se wunua afomo a fa cha ne mprenso ahodo nson na ada na computer man wo de wontumi fa nche Nkuto wate na medium di na tem monso kura bible na mo ka se so obi wo kura na se wo se ya tweseka se waji bible adi amenka se nipa na akunu ka se nyame na afre no na ada na computer wo de wotumi ka se agya Nkuto na akusa mejo no e no kura wafum nyame e wo se computer menu aba ma ba kope ya fasting na sere nyame bone fache na kwa wonua ne fie Nkuto fie kwa ka kire ne se menu ya mafom na fache me ya sem wonua atam na wanka hwe ancho no so wode wa manyame a computer nye easy enti wonua ba kwen Aisha dia me ka chon kwa Nkuto fie na mo fa mo bone enche mo ho computer my fa Nkuto de eche Nkuto wo so fa computer de eche wodi asam cha wan fa hwe anche se utwa ketre mawi a wan nwen bia mo nyina mo ye Nyankopon nipa mo nua ba akopɛ na kwan Aisha oba ya asantoa mesra mo enne edi kwom nsiesie mo na mi hu se mo asiesie mo enti sa mi ametia na mo aba befra wo computer ma yakɔ Nkuto akwa siesie mo samo mpe heaven na me de mesiesie mo konfo ba na manya magye mo heaven na me de akɔ ni na ayekese wo be siesie no anka so wa mekɔ akɔ siesie me sie no mo ntia sa na magye heaven no wonua no wonua nkasa na wotimi siesie mo nta wonim nhire wom nhira wom pa ti sa meka na mo antia metia na mo aba baabi a mo nyina mo na maba be mo tumi nkasa mo ntia se mpo magye mo babu no nyina firi mo nsam na me de abeto ma akom dem se mo se akom ye nkwase asem wan akomfo omoku ye no esense ye gunsa ye nim de wo ho nti no ye nkoda ye ntokwa ye sunsum mu ebia obi aba waso ne yesusu kodu obi bone na mekopie wo so a mema wasan eni nterese me ba betena se na wo tiri so wa pampas ye nya ne sa saneti se kopie mu wo nyamesu mu a entwa ye na wo kogina amansan nanim ade na wo ka kire wo wo wagina wa piriti sa ya kanye na fe ni wa atam didi anye na wa papa na nkasa na wo so obi nsakira no ade Yesu ade obi atam sada computer man woni aba akwa Aisha na me kasa no ma yafa madwuma enkoso di adru di metimu ne se ya de a ebufu abapa na nso ya akoma beto na me ba ye ma ba be hu ye nuru e wa ha na me hu niema bi e wa ha se ya me mpesa me de minim de be ka na me hu ade bi wa ha ye mi hu kakra na ya de ade a eyo denden anti tuntum na ho na ya denden enie check bazooka we dey ni we no
na shana di so body na mke bi di wachi shegelege light ejina mu say zirum AK47 why AK107 AK47 na okọ ba ko pe na ayese kojo to no by way no AK107 ni de ejina so say bare menu aba ma se menu aba ba wonche na se we nu mu nya dende a me se me moda menifa die ne amani hunu se wo dan wo sika wo kas na se we ensi tade a hwehwe nana kwan ahye me kire kwan be ma wani monyam ne wo be ma wa ho fe wo sika wa dan na se wo mpempem kora na oba ne ba so oba ne ba wo na wo ba na se we no wo so mu kora na enye correct ya wo ma ne baagi so wo hu ne bio wo kwasa wudin wo do ka papa cho san papa we wo de ne ba ma gisika duro se bia na enye wo be ma bi bra bi wo so akton turbu mu mera no oswa sa affect ne ba ma wonim enu oware oba kama te se de wutuwe wo mo kofa oba ikodu fi anajo a afa na be mai wo mo fie wo mo video house bi wo mo apon kura wonm se nkane ne na ya friend say ni ho nti wo mo amfa anya wo ka se odi agro okodwu nso no kan no miamia na sa ade ami kebe na wo twi mienu ni enu wo mo fa ifro de kwama aboyi ade so video house no mo agya neburu 20 years no afa no anajo fo kwa prapra dem ho okoyi intenta ebra wo dem deck wo ho satellite wo ho multi deck wo no afa no kwatenta old video da connected da no afa no kwa prapra ge ya sa enkoyi no kwa ka kire no maame no wose me nna no so ma ade enti eno mo se ena ye nwura de mo kwa fame no wati asu me ona oba ge na akasa de ne bai wose opebe ma no me ma na duro ye okonom ye na ansa nan su no oba ye obecha me ochami ojan fita wose na nakwa ahye waduro na yedu wo so ba bi a wo bi afa na nakwa ahye number fa 055 123 2721 055 123 2721 no fa na nakwa ahye number no na frɛ me na to aduro bi e wo so wo do oba so che 1 hour 30 minutes kura na won sorry imagine wo ba na ne de won pese be sorry na be ma de oda oba so sesi aso ase wa wi ana ma wo ba no na senya ne hye mi wu afede na watwi afiri mo bokko eda so gina so sei hodwo no na be san fa ne nsa fofa fa hyem ma no na wo fa na sure na ade driver fa hyem no ade wadun so kurobo fa na kwa ahye na be hwe duro ni bi na won say yes ye waduro na waduro no wo wi ase papa ema na mudi dwa no Kumasi dwa Accra dwa hwe we efire dwa eye market selling oil no nana kwan ahye me nko school musire me pe asem betum me nko school mo nana nura adware me santi me nko school ba ma ya ade market selling oil bo mo de na beto sa oil bi wa so ntoma wo sira na ukotuma se dwoma nkran dwoma menu ya ba so wo ye be makwa wo magazine na unim so wo tonton na de so wo adum wo makwala wo se wo hefa atimota menu ya be ma menu ya ba bo mo de na beto sa oil bi chese emadwa eye papa sa de wi emani ebe fom no wo me ho wo mu fom anopai ka 10 memfa ni nyina mo na me so munya abotere nyame adumi ye foforo eni be 3 days to 4 days na ma ye awie onto wo ma memfa we ni nsi ho wo mu fom na ti se bibi no sa de e papa eye papa anti mu hwe fa number no why 055 123 2721 ade diabetes pressure edimunya echiru enti nka me de beka ma no enya nwune nya hwe obi bebusa sa de jabidie na nya jabidie
pressure ni edi enya ebetumi akum obi sesia ye busase ade wonyare eye pressure obi oni yem se ne kakra pese no akokoma saade ye we wodi begu kokom kokko no fa si kire nka ho wo kan manenya hye anopotututu no na kap mabako kap ketwa achin ade achi anopotututu sannom oko doctor beka cho se pressure diabetes o ekọ ebetu ase akura obi akọ hospital be busumi numuni wo ba ya mema na duro we no na kurokura tunu kura na yira hwe bibi duro no ya na etu yare na se ekuro tu no ayira kuro na wu kura ma ohu a ko twan kitikiti na da ho ba sister se ohu kuro no first wontumi nidi enka first na wo ba na wo ho a wo be kata wo hwene etu nso awei etu yare no kura hospital de ne de wonnom a ebekwa akoda di ba yiro na esori a wo beti wani na wo dada kamenam na just 6 feet abam sanity one way sa duro we wo ye frɛ no kwantambrantem sa duro we kwantambrantem anu ya fast mi na me ka kyerɛ wo sa duro we kuta mi minu aba na sa wutimi to sa wo bra no wa ana so wo aburokyire wonya adwuma na adwuma na gyensem wonya adwuma na adwuma na gyensem bo mode ne pesa duro we ma no nyema be gina so ama wonya sa duro we ma na wa sa we lafinta we we no obebu lafinta wo be yi baako na wa bubun na wa papa wa ho no ni so mo nyini jansrama wo ho wo mo use gas wo de pemanches na fa gu chance tire bi mu na fa incense no bubu na fa gu baako wo bubu na oduguma na wa hwie sa duro samwe kakra na wo de agu nsam wo dugu nsam a adwuma bi a wo pe de wo pe na wo aburokyire wo bia no we be hye be wie no na wa hwe ekwan a wo pie wa aboboa no na wa hu wo ya be man prensa wo ya oba nso mprenan pie na hwe ade wo de kwase wo kopa adwuma ye be fa won tempa kwase wo kopa adwuma yo fada na kwa Aisha number 055 123 2721 no fa number na frɛ me sister say si ya wo benya adwuma yo emana white ya dimunya white white ode po wase aye se chaka poto ewurade menu aba aden we eya baba sokraman be ma bi okwa akwadwunso a na yase eye na ya odwunso na dwunso na baketo bi na nsu fita bi obi kura de ye moja ene efra na baba sokraman bo mode na hwehwe na kwa Aisha me number na fa sa duro we menu aba ma anacho wadware wi akwada no fakakra fasira wayase fakakra fasira wayase ye ne sa na wotwema me ebetu yare na asekura ebetu ase yakura che enka no so obehwa hwan di na daso sedu yakubu me ba no di no me da se emi nhiraw na se wo hwa kokko de hwan di na daso Dr. Aisha me de no broni na obetu aduro no koton no won na be ye krata we di chem wow sa broni no won na be je me di ekoye sa krata we di be chem chewo adwuma penti we wo ba mene e ma na mwase ase no pampan no wo ba de obenya nkatam bia wase ye ketua bi watena badwom anaso wona ma na bibia hwie gu no wo beka so wanya menses enya menses ye o de pua wo benom menu ya ba wo no manu ano no ya sekuro ebekum kuro na ma wase aye kete sa wa wudu kuro na wo yusu maduro we ya bibi nkyere se wa woda wase be ye kuma bi ana fe wase be san ye de be ma anasa wuti kunu kura wukunu ntumi njaawo ema wase ye de wase be ye de kama ene ebedi anko ene ade what na table side there be e wona
Sana ko ba sa unti obu a me a we bunu ni kanokure kire me ayasamu wei HIV esa me de a kire o HIV no eno no where dey na gusu no dey dollar on you pa dollars wa me wo ba maso ya me nye me mfa nipa moja enye sikaduro we spray spray wo ba na me mo sa spray we ya sa wudi dwo wo kwakwanso o wo de wadware asiese ono fa no fa ho ne ko wow fa wura kankra dwoma na se kumaso dwom ma na mo sori a mo de mo kwa dwoma pefu bia na mo akwakoto na mo de aye mo ho mo hwe ne yie enye pefu bia ne pefu mesera mo menu ama no mani abre pa na me ne mo kasa asem wi wo betimi akwakumaso dwom nkra dwom koto na de wo no wato huhu won na ba ware oba no anasa be ma no wo afanso nya be oba anware wo afanso nya be ma anware sa be ma no ba wo pe na honhom na ba ekọ me yire no abetia wo wo ba ma wo no ma wo biu wo ba no baba na bra ade na asu be ba wa me enya ono a honhom na wa waru wa pam no sa wo be ma so na sa honhom no ware wa e the same thing enti sa pepefu papa dia fa na kwen Aisha number na bejibi na fa ye ho esan ma lucky lucky spray sa wonya aware a wo benya aware yense opekure betumi betumi ama ba ma papa wo ba besu aware na wa ware sa na tie gonorrhea minu ya mema no gonorrhea hamo gonorrhea no gono mesraw beto aduro no to aduro ni bi na kwonom sa wo amanani o sa wo gano gonorrhea enye yarbone wo beto na kwen ahye maduro bi na wonom ebetu ase kora enkonsen mabio sa na numpinate ente se broni aduro we wonom na tu ase kora sa ya pressure na wonom ebetu ase sa ya diabetes na wonom ebetu ase sa na tie menu aba HIV so ebekokora mabio na me ho 3 days hip hop bi ewo eye table yi so tuo nkuru bi dida ho nya tuo we na so oba de wani monyam ne woto ene wonofo woba wani monyam no me ma aduro we wo de seraw na woto no ba ebe ma wonofo abaka ma ne wanantuo ebi so kire se wo use na wo jaya na ati enya nokure we wo jaya ahwe me se nya nokure enya nokure broni dia na yesa wa ayenubena na me ka kire wo no wa ayenubena enya nokure bibidro bi ani ho a wo bekọ na wo bekọ akonom na yare ne besen aba oboa enti sa wo hwe anim ho a enuro ne na esaso no eto ne nofo wo bema ene esaso no mesoro kire o mo mame mo hu enya fe na wo bekọ doctor say won kwa treatment dabi sister wo ye nuwa no so yare bia ni akire kwapem se da wo bewu sanity na kwena she Dr. White Lord no so no ye de adwuma na me shira ye Dr. White Lord ma me moa wa ha mo die be wa sa doctor we no wa sa de we san kwala na daso wa wo ba na adwen sa do be wura class sa na obepie shintom want she fanana kwen Aisha me number na ji aduro bi so mo ye nkwala dukura na wo ho a wo de menka se de abo no mo mu nyina bi no mo nom wo mu nyina num bi mom wo mbaba ba ye da chimpanyimfo se manwu na mete ase a me wusu a me baba ma no wo ho wo beba be hwehwe me kira kwan na wo de aseda ma me ba no ti bo mo de na fa me number no wo fa me baba ma no no na me kira me me ba wonu ane ba kopɛ no sa wo kwa yimfie mpo
na se wo hu Chame a wontumi nkohu nana na wo hu nana so na se nya Chame na be kasa nya se nana wo ne na da bi nana de be fa Chame so nti me baba ma no no ane me Chame no Chame no anu na se ne yi abonti bi e be didi ene nka wa wo die ni na ade ma me fa abonti so nipa no me mpeso o chena obekwa kwa kreti obekwa kwa fa banche ha kwa kreti nduro se eye nana kwan ahya duro wo betokwa na anya papa se nana kwan ahya da bi eni nti na broni ni fa me din edi kwa ye nkrata ne de begu so ma me aha nana kwan Aisha na de wa ma ya tensem na ye de ye nkomo ebe wiye wo de wo number no ebe tudwa me number no ni eye 055 123 2721 055 123 2721 Mrs. Subium 055 123 2721 Nana Kwansha me mo we yare dia bo modi na fra me wo fra bo yare na kire me wo de opa ye no voice message ma me serew anajo na me tie me voice message enye ni pa hu bi na ya no ofa me kwole me ame ba ba ma me seram eye me ame ba Ochiami a woni masam ka wose na wasumwo enye obia na efa wono ane ba be ma ene fa ne cause de man ntia ya wo frɛ na wote be ma nken ko kase wo ba na ekasa ena sese be ma ene ekasa wa kire mu de a kire nyina enu nti wo frɛ na wa ya wadwene se be ma bebo be za de a kire wo na afe wo yare no nso etimi anya no adu ade ama wo abusuafo ha na bre ma akwan ma yenkomo twetwe nyina na de siye wo wi akwana Aisha de number 2 dwa frɛ no na afe na ni nkomo na de wo mbia no wo nso wo behunu bi edina aya ba kope eja so hima makra